Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabeng. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso moo re tsepameng hodimo ha metheo ya yona. Re moo re tadimmeng boiketo ba phuputso, research proposal, mme re ntse re qanolla na bo ngolwa jwang moo re shebang dintlha tse ngotsweng, re ntano sheba na maikutlo a reng hodima taba eno na e bolela eng. Re tadimme sethatho sa boiketo bona bo phuputso e tlang ho etswa ho ikamahantswe le bona. Na ditaba tse tlisitseng maikutlo ana di kolla kae? Jwale re sheba ntlha e nngwe e leng ho nyakurela dingolwa, literature review. Jwale re sheba ho tadima dingolwa, literature review. Ho ngotswe ho thwe dibaka tse tharo tsa mantlha, e leng di-area tse tharo tsa mantlha, major areas tse tharo tsa mantlha tsa phuputso, ha jwale e leng current, di tla kgethwa, di lokodisitswe jwalo ka ha di amana le dissertation. Dibaka tse tharo tsa mantlha tsa phuputso ha jwale di tla kgethwa, di lokodisitswe jwalo ka ha di amana le dissertation. Jwale ha re shebe maikutlo tabeng ena eo ho ntso ho ngolwa ditaba, jwale ho qalwa tsena tsa ho qanolla, tsa ho etsa, ho hlwela literature, e leng literature review, ho nyakurela dingolwa, e leng literature review. Maikutlo ho kgaola ho nyakurela, e leng review, ka dikarolo kapa ka di-area tse arohaneng, tse amanang, tse relevant, ho thusa ho fana ka sebopeho, e leng structure, sa ho nyakurela le kgubu, focus ya dingolwa, literature, tseo ho tsongwang kapa ho search-wang dintho, e leng di-issue tse hlokwang, e leng tse essential. Jwale ho tswela pele ho ngotswe ho thwe the Donor Committee for Enterprise Development e entse diteko, attempts, tsa bohlokwa ho bopa leano, e leng policy, la ngangisano, debates, molemong wa tswelepele ya karolo eo e seng ya mmuso, e leng private sector development, dinaheng tse anngweng ke dikgohlano, e leng post-conflict countries. Ho nyakurela, e leng review, ha bona dingolwa, literature, e leng ho nyakurela, e leng review, ha dingolwa e sita le ketso, practice, tsa bona tsa jwale di bolela di re ho eketsa dinaha tsa bafani di tiisitse hammoho ho tlisa tswelopele, maqhama le tshireletso ka sepheo sa ho fumana kapa sa ho achieve ka bobedi ditabatabelo, e leng di-goals tsa tshireletso le tswelopele. Ho nyakurela ha bona ha dingolwa esita le ketso tsa bona tsa ha jwale di bolela di re ho eketsa dinaha tsa bafani di tiisitse hammoho ho tlisa tswelopele, maqhama le tshireletso ka sepheo sa ho fumana, ho etsa achieve ka bobedi ditabatabelo tsa tshireletso le tswelopele. Sena ha se kgothalletse
ha se etse promote tshireletso security fela ya tswelopele dinaheng tse tswelang pele Easter le ditjhaba tsa bafani di a e fumana. Jwale ha re sheba ntlha ena mo ho nyakurelwang dingolwa maikutlo ho bua maikutlo e leng ho etsa commenting hodimo ha tse fetileng ntle le qeaqeo hona ke ho nyakurela dingolwa ho tswileng matsoho mme ho beha kapa ho etsa introduce qotsulo e leng quotation e kgutshwane ebile ho itshetlehile ho lesedi le tla sebediswa phuputsong. Jwale ho tswela pele hape ho shebuwa dingolweng tse amanang le taba yona ena eo re utlwileng na e reng making markets work for the poor e leng ho bitswang M4P making markets work for the poor ke katamelo e leng approach ya ho fedisa bofuma poverty reduction yeo bafani donors jwalo ka Department for International Development e leng DFID le Swiss Agency for Development and Cooperation e leng ka bokgutshwane SDC e sa le di tshehetsa dilemong tse mmalwa tse fetileng. Tshebediso e ntseng e hoba kapa tshebediso e ntseng e hola ya market mapping and analysis le value chain analysis ke sesupo kapa ke indicator ka sa kamohelo e leng acceptance e potolohileng kapa e potolohang e etsang evolving ka hare ho tsela system ya thuso ya botho e leng thekolohelo humanitarian assistance e nang le moelelo e leng significance dimmarakeng tsa lehae e leng local markets esita le ho fumanwang ha lehae ha mmoho le ho mekgwa ya bonono ya ho tshehetsa kapa ho support ho tsela kapa system ena eo thweng ke market system support. Jwale ha re shebe hape rona ha ntse ya nyakurela dingolwa tsena mona mo atalimenteng na re ba le maikutlo a feng. Jwale mona elellwe ha e bona dingolwa e leng literature ha se fela lethathamo jwang empa menahano e montswe e entswe extracted ho etsa ntlha point e amanang e relevant le phuputso e rerilweng. Jwale ha re tswela pele sekgeo sa sehloho e leng gap se teng se current tsebong se akga mefuta e kang kapa e ka etswang e practical ka ho kenngwa tshebetsong ho etsa implementation ya maano policies a thomilweng e leng a formulated. Phuputso ena e rerilweng kgubu ya yona ke ho fana ka sethala e leng forum se bulehileng sa ba kentseng letsoho e leng actors ba amehang ba consent e leng humanitarian assistance local economy le local governments e leng bona ba kentseng letsoho ba amehang ka ho ba dumella ho etsa allow ho akgela melangwana ya bona malebana le mehopolo di-concept e etsehang e possible le disebediswa di-tools ho fumana ho achieve ditabatabelo tse ngotsweng letlapeng e leng stipulated goals. Jwale re sheba maikutlo rona re ba le maikutlo a fe jwale ha ile mo re tsebiswa rona phuputso ena e tla e bontsha re ya kae
mme hape e tla bontsha molemo ho bomang hobane ho boletse ho thwe phuputso ena e rerilweng kgubu ya yona ke ho fana ka sethala se bulehileng sa ba kentseng letsoho e leng bana bao re ba boletseng. Jwale maikutlo kwana le ha e le mohatla wa kgwiti e le very brief ho nyakurela dingolwa ho bontshitse kgeya e leng gap ya tsebo e tla tonelwa mahlo e tla etswa addressed ka botebo phuputsong e rerilweng. Phuputsong ena e rerilweng e proposed. Boiketlo bo bokgutshwane hakana bo lokela ho tsepama hodimo ha mehlodi e leng disource, mehlodi ya mantlha e leng ho thala ho etsa exploration ho atolositsweng ho extended ha dingolwa ho tla etswa ho dissertation ka boyona e leng ho bontshang hore boiketlo bo bokgutshwane kana bo lokela ho tsepama hodima ha mehlodi e leng moo tla thalwa ka ho atolositsweng hodima dingolwa ho tla etswa ka yona dissertation. Jwale ha re tswele pele re shebe ntlha e nngwe hape jwalo ka re ile ra lokodisa ka re na tsena tse ngotsweng letlapeng tse latelwang ha o ngolwa phuputso, ha o ngolwa boiketlo ba phuputso na ke difeng. Ye nngwe ya tsona jwale re ho tla ba le bothata bo fuputswang e leng research problem. Boiketlo wa phuputso ka hare ho tse ding tsa mantlha tse lokelang hore e bo tobe e bo bolele ke bothata bo fuputswang kapa research problem. Bohlokwa ba dikatamelo le di-approaches tsa mmaraka market o kopaneng o integrated ho mananeo kapa programs a thuso ya botho e leng thekolohelo humanitarian assistance nakong e leng during ya mokgahlelo phase transition o lokisetsang kapa etsang prepare lebala la nako e telele long term le tiisitseng kapa le tsitsitseng sustainable la dimmaraka tsa economy ya lehae e leng local economic development ka ho kgetholwa specifically ka ho kwatipa context ya dibaka e leng di-environments tse anngweng affected ke dikgohlano e leng conflicts bo qala kapa bo etsa start ho tlotlwa e leng ho etswa acknowledged ke setjhaba sa bafani le ba kentseng letsoho ba amehang ba consent. Jwale tabeng ena maikutlo re ba le ona bothata bo tlilwe dihlohong e leng nutshell elellwa kapa note tshebediso ya mehopolo e leng concept ya mantlha le dikamano relationship ya tsona le tsebiso identification ya tlhoko need ya phuputso. Re lokela re di elellwe ditaba tseno e leng mona mo ho itsweng ha re bohlokwa e leng bothata bo fuputswang ho thwe bohlokwa ba dikatamelo tsa mmaraka o kopaneng ho maano a thuso ya botho thekolohelo nakong ya mokgahlelo o lokisetsang lebala la nako e telele le tsitsitseng la dimmaraka tsa economy ya lehae ka ho kgetholwa ka hare ho kwatipa ya dibaka tse anngweng ke dikgohlano e leng ho qala ho tlotlwa ke setjhaba sa bafani le ba kentseng letsoho ba amehang. Ke yona taba eo ho bontshwang hore o elellwe hore o tluwe dihlohong hakaka in a nutshell. Mme tshebediso ya mehopolo di-concept mehopolo ya mantlha le dikamano tsa tsona le tsebiso ya tlhoko ya phuputso di kenyeletse di elellwe. Jwale ebe ho tla ba le dipotso tsa phuputso le research questions
dipotso tsa phuputso, research questions. Sefutho, potso ya pele, sefutho e leng impact sa thuso ya botho e leng thekoloho, humanitarian assistance, sa ha jwale e leng se current hodimo ha dikarolo e leng di-sector tsa economy se hlokolosi kapa se hlokolosi critical tswelopeleng ya nako e telele ke sefe? Se hlokolosi sefutho sa thuso ya botho sa ha jwale hodimo ha dikarolo tsa economy se hlokolosi tswelopeleng ya nako e telele ke sefe? E le hore ke mane mo itsweng, what is the current impact of HA, humanitarian assistance, on economic sectors critical to long-term development? Ke potso. Jwale potso ena e ba le maqhetswana. Percentage ke kae e ka qolotswang ke dikopano tsa thuso ya botho ya thepa e leng goods, ditshebeletso e leng di-service le bosebetsi, labour, ho tswa ho tsa lehae naheng le matjhabeng e leng nationally le international. Leqhetswana le leng hape la potso eno B ya lona e tla re na percentage ke e kae ya thepa e leng goods, ditshebeletso e leng di-services le bosebeletsi, labour, e fanwang e tswang delivered ka theko e leng purchased ya economy ya lehae ka tumellano kapa ka tshebediso tsa dikopano, di-organisation tsa thuso ya botho? Ke potso. What percentage of goods, services and labour as delivered by local economy, purchased, contracted or employed by HA organisation? Ha re sheba e nngwe hape potso ya bobedi yona ere ke dikarolo e le di-sectors kapa dimmaraka, markets, dife tse thesemetsang kapa tse etsang offer monyaholo wa menyetla? Which sectors or markets offer win-win opportunities? Hape na ho teng tse fetang tse ding? Do some more than others? Na teng e feta kontraka? Na temo e feta kontraka? Agriculture more than construction? Kapa na ditshebediso di feta dintho e le di-material, services more than material? Jwale ha re shebe e nngwe hape potso ya phuputso e re dimmaraka, markets tse hlokolosi, tse critical, di ka hlasimolwa tsa etswa stimulated jwang ho di dumella ho kenella ho etsa involvement haholwanyane economy ya lehae e leng local economy? How can critical markets be stimulated to allow for greater involvement of local economy? Ye nngwe hape potso e re ke molao kapa seemahale, body, sebopeo le structure, kopano e leng organisation efe e matahantsweng e entseng suited ka nepo, best suited ho phahamisa kapa ho promote tswelopele ya economy ya lehae? Potso sebakeng se itseng in given location. Potso ka senyesemane e tla ba which body, structure, organisation is best suited to promote local development at a given location?
na ho na le e teng, is there an existing one? Na ho lokela ho boptjwentjha, does a new one have to be created? Haeba karabo ke e lokela ho shebahala jwang? If yes, what should it look like? Jwale potso ya bohlano ya phuputso ke mehopolo e leng di-concepts efe kapa disebediswa, di-tools dife tse ka tshehetsang tse ka support-ang dimmaraka tsa tswelopele ya ikonomi ya lehae le ho etsa increase tshebedisano mmoho e leng partnership dipakeng tsa thuso ya botho, thekolohelo le ikonomi ya lehae. Ka Senyesemane potso e kare, which concepts or tools can support LED and increase partnership dipakeng tsa HA e leng humanitarian assistance and local economy? Potso ya botshelela, na tshebediso e leng use ya tshupiso ya mapping le qanollo, analysis ya disebediswa? Ke a ipheta, na tshebediso use ya tshupiso e leng mapping le qanollo, analysis ya sebediseha, e applicable ho tswelopele ya ikonomi ya lehae? Ka Senyesemane potso e tlare, is the use of market mapping and analysis applicable to LED? Potso ya bosupa, na tshebediso e leng use ya phuputso ya ketso e leng action research ho sebedisano mmoho, partnership ya sebediseha, e applicable ho tswelopele ya ikonomi ya lehae? Is the use of action research in partnerships applicable to LED? Jwale ha re be le maikutlo hodima dipotso tsena tsa phuputso tse rehuweng hore tle di arajwe. Ho hlopha e leng ho etsa device dipotso ke tsela e molemo ya ho thuwa, ho etsa breakdown bothata ba sehloho bo fuputswang e leng main research problem. Ho ba dintho kapa dikarolo, di-issue tse fuputsehang, tse practically researchable, tse tobileng ho fumana dikarabo. Tsotello e leng care e lokela ho ba teng ho tiisa, ho etsa ensure ka ho amana, ka ho ba relevant le bothata ba sehloho bo fuputswang e leng main research problem. Hape ho tiisa, ho etsa ensure karabelo ya tsona ho ba ka hare ho moedi e leng scope, moedi wa morero, projeke ya phuputso. Karolwana e leng section ena ke ya karolo ho thweng ke eng e etswang, what to do, ke ntho e tlo etswa e practical e reng e hlile tlo tla e shejwa, ke yona karolo ena e ho thweng karolo ena ya dipotso ke karolo ya ke eng se etswang, what to do. Ha re felle mona weso, re tla re tswela pele hape re shebile mohlala ona o entsweng wa ho ngola boiketo ba phuputso, mme re tla tadima nako e tlang methodology e leng tsela eo phuputso e etswang ka yona, tsela eo phuputso e itseng jwalo ka yona e ha o so boletswe na o tlo fuputswa eng. Jwale ho tla bua ka methodology ho bolela phuputso ya mofuta ona, tsela ya ho ifuputsa ke ena e tjena ho latela boemo ba phuputso ena, ke yona eo re tla re sheba methodology. Mme re arohanye le ha re bua ka mefuta ya phuputso, mefuta ya phuputso re boletse na ke efeng, empa ha re bua ka methodology
re bua ka hore jwale se re tsebana re tlo fuputsa eng jwalo ka re na le potso ya phuputso bothata bo tlo tla bo fuputswa re a tseba na re tlo fuputsa eng jwale ho na le methodology phuputso hodima taba ya mofuta ona e latela tsela e tjena fela e le methodology ke yone re tla re sheba nako e tlang se ke wa lebala ho subscribe ke a leboha weso ha e lale